a za današnju skupštinu pred sobom imate predloženi dnevni red. Molio bih odbornike skupštine da li neko ima primjedbu na predloženi dnevni red ili da usvojimo ovako predloženi dnevni red. Ja se izvinjam gospodina sekretara ako mi može pomoći oko imena odbora. Gospodin Blažević, izvolite. Znači, ovo je skupština šutnje, ja? Pa, radi ili ne radi? Sad vam radi. Hvala. Ja pozdravio sve prisutne, pozdravio posebno naše građane koji prate ovaj TV prenos. Pozdravio bi izabrane funkcionere i posebno mi je drago da pozdravim one odbornike koji su bili u prošlom sazivu i nadam se da ćemo i ove 4 godine u buduće probati odraditi posao što bude mogli bolje. Međutim, odmah na samom startu primijetio sam opet neke naše slabosti, što bi rekli na zapadu ništa novo, tako i ovdje kod naše skupštine ove. Po meni, prvo je trebalo usvojiti dnevni red, ali pustimo, to je beznačajno. Prvo je trebalo usvojiti dnevni red, pa tek onda birati sve ovo, na neki način predložiti, ali pustimo, to je manja zamjerka. Veće su zamjerke te što smo dobili jedan dnevni red gdje je bilo izbor i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine, a ovdje već imamo da nema zamjenika predsjednika skupštine, što se krši sa Poslovnikom. Jer u Poslovniku član 11 izričito kaže da se na prvoj konstituirajućoj skupštini bira predsjednik skupštine i potpredsjednik skupštine. Znači nešto tu već neštima, ne odgovara, hajmo mi to po našem onom zakonu, hajmo malo na brzinu služimo, odradimo, idemo dalje. Drugo, dobili smo dnevni red za drugu sjednicu gdje se potpisala gospođa Pašalić, znači ona je već izabrana. Vidite, molim vas. Potpis već se zna unaprijed da je gospođa Pašalić izabrana. O čemu mi pričamo? Gospodo, ja jesam stvarno za rad, korektan rad. Ja jesam za to da se dogovaramo, da uvažavamo jedne druge, da shvatamo ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i da gledamo na sve građane isto. Gospodo, ovo što se radi, ovo je licemjerno. Već se unaprijed sve zna, pa zašto su naše kandidature tu? Radi toga da bi se neko smijao nama iza leđa i pričao, evo ovako se mora, postoji tu bogovi, bogići koji će sređivati situaciju u cijelom gradu. Ja nikad neću takav biti. Biću čovjek koji je za dogovor i ja sam dobio od Bošnjaka glasove. Ja ću nastojati realno da branim interese Bošnjaka, ali realno. A realnost je da učestvuju sa 20% u svemu, jer nas ima bar 25% u skupštini opštine. Na kraju krajeva i broj odbornika to kaže u ovom trenutku. Neću dozvoliti da se zadovoljavamo sa 1% u svemu, počev od zapošljavanja, počev od budžeta u kojem participiramo na raspodjelu od 1%. Neću to nikad dozvoliti sebi. Neću nikad to sebi dozvoliti i ovom prilikom kažem da povlačim svoju kandidaturu za mjesto predsjednika skupštine, jer ovdje je očigledno potreban kvisling i onaj koji će biti marioneta i izvršavati neposlušne zadatke. Hvala.